Товар кто брал у меня? Какой-то Джеки Чан нарисовался, он весь товар рассыпал. Ты что, прикалываешься, что ли? Cihan, hoş geldin. Senin ne işin dürüst mü? Buna eski açılmaydı. Sonra gel sekirdim. Sen mi sekirsin? Mene, bana senin bizni sıkardım ben. Скоро миллионер боламыз. Arayla milyarder bulamız. Алло. Алматының қыздар бар ғой, костюм киген жігіттерді ұнатады. Колледжіңді бітірдің, әскерің бітті. Күтетін не бар? Үйрену керек. Көке, Джеки Чан қайда? Джеки Чан Қытайда шығар. Жолама оларға. Аулақ жүр. Қарамаймын. Если хочешь увидеть свою девушку живой, вот адрес. Мы тебя ждем там. А, вот ты какой, Джеки Чан.